Anya ye nananom aye ama ahima foi kama foi e wo mencha me pese menemo edi nkomo kakra nana na boje frozen nana ya da ko Adontenhemaa na so e otobe nana ya Pokuasehemaa na ze mu di hin wo mu di ohima no e kro do mu a okay nana ye ba ye hu se Worawora mama no edamufu a na contact for so de omo de ayeren abeboso mo je sa contact ne Worawora no then nyankofa and I walk on Tassin Rafum. Worawora ne contact nyankofa ye nuanom akasa nema ye ho the same thing no so mu ye ho ha meka ye call Easter no ye enemu nsu oto ye ba ye bibia bom pepepe se ne ho amamrete sa na yeso ye dete na was baby saw na ye ba ye no da wo say ya Worawora for aperture ayenu pa ayewe no eye notiye anas eye den baby enya dotiye ye continue ara continue efrim ba ye mfie mienu nie enti ye na akata na chikra enti ye na ye ankasa nya dotiye ne ye obebe sase notiye eye den dotiye ne se wa sie nipa na de ye na to ani ye friend dotiye bebe sase ye ba ye hu se emaba ne embrante no omo de omo ho age aye mu pa ga obeko ba bia obi se ne ba eco school ne ba ayese ne ba yese no o ma no kwan emma no mfa no ho nse eye amambre mu sa na amambre bi sase amambre no ene niema bi se niema bi etese no eye bosomsom anasa nya bosomsom amambre nya bosomsom ye nananom tete no niema anom ye na no ne yesu ye tua so nti ye amane ya ye de nkola ne nyina ba nom so besua se na dachi ye ni hu anom so tua so amaye afutu se me na de ma omo fele se o de ho baji bibi se ya eye omo fele se eye abosomsom no enya abosomsem efise David ebedi ohene David so ye obi anyame pe na asempa oda nyame boni odi ni niema o ye nya so nyame de no nti se o ye ohene na ne kese wosom obosom because ade anyame ahyehye ato minim Pentecost elders bi omo ya asofo no nso omo di ahendie nti ahendie enya bosom se wo na opa na pese wosom obosom fine but say wosom nyame because ekunwa on tetu nso emu yedu ekunwa no baba ho ban nyame so baba ho ban madam me say chieftaincy ade a eha Ghana man eha oman bia eha raraman eha obibia such thing no maybe say afutu ben ade be ma eye timamufuo maba ne mrantie even nananom ti no mba ya omandom omonne ma ba 2 years na be chieftaincy issues no ebe things of the past nya kakra me woka ne se awo se nananom ye nyina ye baako se nya etimi bom ye baako a me feel say bibia ye be bia no ebe ye ese baako ye ni ho ntina ase we de no ho sa ye nyina ye bom a me feel say bibia be fefe ebe da masi